pakitano kumanyanshi na kimye kya 05:45 hours vantu vashinkura mawaireshi yavo vatereka ku programu wa mwayukirenyi pano kana uno programu wa mwayukirenyi unenge jiwavyepi tuingijisha makompyuta ne mashinda akwavo apsanapsana mukukebakeba bishinka byo tuingijisha muno programu nanchi tuyapa misabiro ya mayunivesity akatampe amubyaro byapsanapsana na kukeba bintu byanembwa byajika byafyamika byotusabaura ne kureta muruno runengejo pano bino kuti misabiro imo yobatambura apo bantu byambo nobe auno musabiro yena shinkura misabiro yotubura kuingijisha mambo kechiyake ikijiwane nanchi muntu yense wakasuruka kunemba mu byambo byanzi byonse byaranguruka nebyo akeba nobe musabiro wa Wikipedia kabijitu yane ku misabiro ikwabo nobe musabiro wa YouTube na kufukurura pa bintu byapsanapsana byo tubena kukeba kunengeja ne kureta pa yeo murungu kimye kikwabo kuikarane kuingidisha Skype kutumina bantu botubena kukeba kubamba tupoyepo bishinka ne kwisamba nabo pakubamba beturumburuire mpito ya bwikaro bwabo byonka byona ubire kimye kyona tajirenga pa bwikaro bw'abantu bapsanapsana byona ishire kuingidisha uno musabiro ne kwisamba ne Jack Chan ne mafilm actors ba ku Nigeria nobe Olu Jacobs ukwa swara apakabijine bantu tuba kwabo jishinda jikwabo jo tuingidisha ke kutanga mu mabuku nanchi nemureta pabutara bwa mabuku na ngwamba library buji muno munkambi ya Rusaka butangizirwa na ba Rusaka City Council akwa ku Chirenje pongiye pamurungu na kutanga ne kuparaya na kukebakeba bintu byapsanapsana byakureta muruno runengejo muno mu library mujimabuku avura bingi kabiji mujimana avura afya mika abura kuyukani kwa kubantu bavurane amo mabuku tarai byo ajita kya kubamba pakubamba wakapwishishe kumutanga yense uno buku mwane posotu wakisha bufukune mute moba avura pakubamba unembe bintu byarumburuka burongo byanembwa muano mabuku tuikara pa mipando ne kutendeka kutanga akwena kukoporwera pa mapepara bintu byo wafukura kubamba ukonshe kubika mu runengejo rwayeo murungu amuno mu library twatana mune bantu bakwabo beyana kutanga kikatakata aba bajimu maskuru akatampe babena kufukurura ne kuba ma research abo bantu bavura kiti batemwa kutanga mabuku ne kimye kyonse kyongiya paino mpunja ntanapo tu bantu bacheche kabijinai puja wa mwingiro utanyiwa paino mpunja mambo amunema wa kutanga nebyo amuna pa nambara ya bantu beyana kutanga paino mpunja. I think the reading culture here in Chilenje is quite bad in the sense that people do not have the habit of reading books for pleasure on a regular basis. Again, if you look out there, if you go outside, you find that in bars there are a lot of cars parked, but here very few cars will be parked on a normal day like this one. If you see cars, it's because someone is preparing for an exam, maybe in June, in May, which is not supposed to be the case. But if we can have a culture where people come here even just to read a novel, that would change the way things are supposed to be done. Even development itself would be easy because everyone would understand the content that we need to get from whatever we are reading. Panyuma ya kunemba bishinka byafuma mu mabuku pa mapepara pano kuikara kwibi vuanga burongo nabyo byabyaji kufuma mu misabiro pakubamba twibibike mu ndonda burongo pano bino byonse bino binembwa mu muraka wa kizungu kabijipa kupwisha kwibitanchika burongo pano kabijikuikara ke kutendeka kutunturura na ngwamba kutaipa kwibifumya mu muraka wa kizungu kwibitunturuira mu muraka wa kikaonde pakubamba binengejiwe burongo
uno mwingiro naye utaya kimye kyabaya mambo bintu binembwa bikara byavura mapeji na mapeji nekwibitunturura nekwibitanchika burongo pakubamba bikonshe kunengejwa biyampe panyuma ya kutunturura nekunemburura burongo pano kwikara kuyana kwibyuba print pakubamba rudo runengejo rwikare rwanembwa burongo pamapepara pano ke kutwara byanembwa kuntangi wa section wa bakaonde pakubamba apitemo nekusuisha ba Omondi Msonda bo bantangi bakaonde section pakino kimye mambo ba Mao Mushi batangijira uno section pakino kimye bazipa kukokoroka kabiji ba Msonda barumburo runobe mwaira uno paper ye batambwira ne munema ujimu kutanchika bintu burongo nafana kurumburuira bangikashikubamba akeki paper kyo twatamburuira kebishinka byanembwa panyuma ya kuba ayewa mingiro kuno ku kibeseke bakaonde ba Justin Kawisha baya nakupitangana moba pitangana amwa mutanwa nangoto ambe mbange baya ku kipao akwa kobara mina ruburangano kimo twakosha kwa mamba kipao nangoto kwakosha kwa mamba kubutara kutanwa abya byobara mapa bintu bimo byayukanye kwa bya pano bino byayukanye ko kampe ku bantu bacece banemba pano bantu bamokebe byukane akotera kwa mamba mukupesa pesa nge byatanwa pano ke kwitu ke kunemba nemba bino beturetera akeki obareta kipepara kibena kutara pa bishinka pa ngondo kokumva mba bino bishinka pa ngondo abo bene bake ba nekwibitana byanembwa byaramata pa ngondo baniyo bareta kuno ku office uno ke office wa ba program organizer yonka be mwayuka bene uno office ke ba Mao Mushi pano pakino kimye na mambo ako bamba bajipali hivi pano mwana obe kasunga miku yabo so ya minji muno office wa program organizer onka mambo mwingiro yetu jinanji papo panekewa kumona kwa mamba paikara kupituruka mubino bishinka byanembwa byajinga mukizungu kufuma mukizungu batunturura babika mukikaonde pano mwana mwa mwingiro wa myusa bikara wa kupiturukamo mubino kwa mamba tukonshe kumva byobe binungankanya kine kikaonde kijimo na bine bishinka bijimo kwa mbamba ngena pusha kupiturukamo ke kujukange pajipa mopona atana pona bura kumvuisha ke kwibeta bakawisha twaikara twapitamo bonse ne kwikwasha kwa mamba tukonshe kupimpura ngepajipa kiwa kupimpurwa ngepajipa kiwa kwa mamba tunungepo twapituramo twanungapo bintu nge byanembwa pa kipepara byonka byo betu nembera pano kikwasha awa usaku nengejaro runengejo pa waireshi nangwa pa mashikopo kwa mamba atare pa ndonda ya tanchi kwa mubishinka nebishina byafana kutarwapo kwamba bikonshe kuburanganwa kubantu babena kutereka nangwa babena kumona kabiji munema mukwa bujipoke wa kubamba abino bishinka nangwa ngepajipa mopa obanobe paserankana nangwa pa obabyepi kipana kayukiro ne katete shoka kwa mamba abya bishinka byotupana pa waireshi nangwa pa mashikopo kujikobi afuma kyo byatanchikirwayo kama nangwane bange mwakonsha kukeba bakawisha bakonsha kwimtwaramba iya imumone ko nafumya bino byambo yona leta pano kikwabo kampe kyonsa kunungapo kekya kubamba kuba bena kwitumona jipu jo jitanshi jo tuipuja ateba tuingira kuno kunzubo ya mabirabira keja kuyuka kwa mbamba byonsa kuingira kuno kunzubo ya mabirabira ne byonkeya kupwisha kime kya kuingira ngena fumako bantu bakamvurukira kukika amwana akonsha kwimibo namba kinokyo kimo kyo bakonsha kuvurukira ko muntu nambira kabyobyo runo runengejero amwayukire ba Justin Kawisha bo basombere ne kumureta
kuno kukibe seki abakaonde kuno kunzubo ya mabirabira ne kutendeka kumureta pamwera po kwamamba mkonshe kumva onka mambo kubo bonse bomva kuno program wa mwa yukire na yuka namba mujibintu bimobi awama byo tufunjiramo nane byo mufunjiramo ne abo bene byo bafunjiramo pakupitangana na kukeba keba bishinka kekirumbure kwa mamba kanoke katetesho kafwa no kuyuka nika kwa mamba bakawisha tukebavurukira kuka mukuingira kwabo kwa kunzubo ya mabirabira kerunengejo rwa mwa yukire ne bantu bonse bengira kuno kunzubo mureke chimkika onde tune kubaroshi barunda barubare batonga wangani twikara na kyo tusomba bino wareta panuki asampurwa pawaireshi ne pamashikopo bantu ke batare kwa mamba bakananga bo baretereki kananga nangwa kwikaraga bijikutunturura fuma runenge joro afuma kumuntu mkwabo pano bino ki anema bafana kwikara katete shoka kwa mamba muntu umo pekare pa kumuyukira kwa mamba runenge joro asombere ne kureta kuno kunzubo ya mabirabira kanoko katete shoka bijikyo kintu kimokyo tutundaika kwa mamba kechi kuyetumba nane bakajimuye mambo mumvu amba kuwaire shi kuji mwayukire nane mwamba na mwangiye ngube mwayukire ine nge mwaiya ke kwimikambija kwa mamba nane musombepo kyabura pokuno kyo musakureta kyakatataka kisakukwasha ngyarutwe ne kuretera po bukomo mu byonse byotuba mu runengejo rwetu rwakunzubo ya mabirabira kyakini yongo mwamba bijimua nge kuchikintu kyomba konsha kumvurukirako nayuka namba narekerekara kuba runo runengejo program wa Kiswapako kufuma kimye kyo twatendekere Kiswapako bamonerero jino konseko yabeta tumba Kiswapako pano bino pakino kimye twayuka mba program wa Kiswapako banengeje yake ba Alex Fataki kayo apita maboko abantu bavura pokamba konshe fopa Fataki pano bantu kujikatete shoka jiko ko bavuruka mba Kiswapako rukwabo runengeje no nafana kwamba ke pamambwa bukine nerero jino tukitara pa bukine ke kusomba kwame rukwabo runengeje ke buntangi onka mama na konsha kuyatu sandumburura pa bantu bavura pano bino kishina kijipo na bijyo tubena kwamba burero jino byonka byo bemuretera ba Justin Kawisha runo runengeje ke kuyuka kwa mamba kanoko katete shokabo pa byonse byo boba kuno kunzubo ya mabirabira panyuma yakupita muno script yebaje kutambura ne korororora burongo panoke kimye kyakuyana kutanga byanengejuwa akwa ku studio mutende bantereki kabiji ne mtambwira maboko abiji ku program wa mwayukirenyi uno ke program motuke bakeba kupoya ura konkorora kufukurura kujikaura kusanda kuparaya ne kusaba ora bishinka byafya mikapa bintu byapusana ne kwibireta parumtunanwa pakubamba bantu bonse ba UK unengeja ne kwimuretera ko kiyamwa muntu wenu Justin Kawisha pajuba jarero nawo banamba tutari pabishinka byatara pakirengware sakimo kijimu yuru kabiji kyayukanye kwa bingi ne kino kintu kengondo cyakine barongo bami mwane twabwera kufuma kuma studio ko twajikuyana kutanga bino byambo nangwamba runo runengejo rotwa nengeja rwauno murungu rubena kwamba pa bishinka byaramata pa ngondo ne wikaro bujiko ngondo pano kimwe kanyika ke kino panyuma ya kupwisha kuba record ketsi rumbura kubamba pano twapwisha program wako nshaku ya pawaire chiponga hapo tune pano kuikara mwingiro mkwabu yetu ita kubamba editing uno mwingiro wa editing abya byotu aji kubanga record yona aji kutanganga kwembere kutanga akwe machine yabe na kuba record pano twibireta pa computer uno computer wingijisha kintu nangwamba software yotu ita kubamba Adobe Audition Adobe Audition ke software yotu ingijisha kubako edit pano nanchi kuba edit ke kubaka mambo wako bamba tuibantu aja kimye kyo tubena kutanga kuikara kurubankanya pano byombe na kurubankanya abya bintu bimo byona rubankanya mu kutanga kwami keti byafone kuyapa mashikopo ne keti byafone kuyapa wireless ne twafone nwako bifumyamo cyo batera kubamba editing pano nanchi aruno runenge jorona aji kutanganga rwaiya pa computer ke kukeba pano kufumyamo birubo bifumyemo tubike program burongo pakubamba byose akuya kubantereki batereke uno program
kwa kubora kumvwamo kirubo nangwa kimone kyo twita kubamba editing nachimwane twingicha aino software yo batera kubamba Adobe Audition kabijimbere kweseka kujija abyo byo twakubanga record mutende bantereki kabijine mutambwira mabako abiji ku program wa mwayo kirenyi nanchi nakonsha kwimikange pajipona mona kirubo nakonsha kuwera pojikwabo apa pona mona kubamba ine kichipamena kumvwanyika burongo ne ngiye kufumyamo namona kubamba ape pajikirubo na babyepi tuyafumyapo cyo cya kirubo cyamwekanyika pakubamba mu runengejo rwetu mwabura kwikara birubone kino cyo twita kubamba editing poya ora konkorora kufukurura kushika ura kusanda kuparaya ne kusaba ora bishinga byafya mikapa bintu byapusana ne kwibireta paruntuna nuwapa kubamba abantu bonse bayoke unengejane kwimuretera koki ya mwa muntu wenu Justin Kawisha pajuba zarero nawo banamba tutari pabishi nanchi pakupwisha pano kuwamisha nangwamba kusekwira uno program cyo tutera kubamba editing nanchi kuikara pano cyo twita kubamba kusavinga pano ke kusunga yewa program yetu akubanga edit ke kumusunga pano ke kuba save pakubamba abya byonse byo twafumyamo ne byo twabika bikamu bya waina pano bikwatankane ke program umo pano yo isa kuikara program panyuma ya kupwisha kuba edit M1 panyuma ya kupwisha kuba edit sakatu cyanye kusave ne kuikara cyo twita kubamba mixing nanti mwane pano popotu vwangira mwati ora ko kakatendekera ko programu mwikatanchika mwati ora akaka kapwira ko programu mwikareta nebikwabo byotuba cyo twita kubamba mixing mwawa mix pano pakupusha kuba mix pano twapanga wave form nga umomino twawo ba save pano ngetwapwisha kuba save pano bino twashikura uno programu ke kumubika mu folder wa pakitano ngemwawo bamba mukonshe kutara burongo pano pa computer ponji musakutana kubamba tujina folder apembere kushinkura mbere kuya mu folder byonse akupwisha ku saving yewa program ke kuya mu folder wetu teba nobe account momuji moba nobe mbapakimona bijipa ape aweke folder wa kikaonde nanchipa iwe folder wa kikaonde ngetwashinguramo tusakutana namba muji bintu byapusana mujine ma programs nanchi mwana ma programs mujimoba apusana muji pakimo pakibiji pakisatu pakina kabiji uno programu pano ke kuyana kumutaya ne kuna kumutaya muno folder nanchi uno ke folder wa ma programs kabiji ngemo abamba msumbire uno folder wa ma programs byonka byona rumburura mujimoba apusana nobe byo mwayo katewa kaonde tuya pawaire pakimo pakibiji pakisatu pakina pakitano anomoba ne pakiberushi bufuku kutendeka kimye kya pakachikabiro apa kabiji kufika ne kumakyana kimye kya 05 hours nepa murungu mabanga panyuma ya kupwira pano awayense muntu kayapa waireshi pajuba ja pakitano kana bataima kana bafataki kana ba munkena kana ba musonda kana ba bikare byo kikafika kimye kya 0545 nge cyafika tukimye kya 0545 aboke kuya mufoda wa mwayo kirenyi nanchi byo basakuya mufoda wa mwayo kirenyi basakutana nanchi mwane unoke foda wa mwayo kirenyi muji ma programs a mwayo kirenyi muji ma programs avura ngibyo ngabyo mwamona ngimwamba mumone muji mu dandanda wa ma programs avura abijonse yano ma program pano mwane ngena biji murungu wapo akitani chazinga pa 25 so basakumona date ya jojo juba ja pa 25 ye program yebasakuba byepi yebasakujija nanchi mwane muno momo apitano be runengejo rwa mwayo kirenyi byebasakubika yo program bano bantu bajimu mazubo bantu babeji babenakutereka nguma waire shikana kumakito abo kana mu myotoka banuke kutereka ku runengejo rwa mwayo kirenyi pakubamba bafunjiremo mu bintu byo twanengeja pajojo juba nanchi mwane munomo mwapita ndonda ya kujobakana nangwamba kupikankana kwa byo tupitamo pakunengeja tu programu tumo pakwamba tunengeje programu wa jojo juba kwamba mwayo kirenyi tunokutara pa bwikaro bwa mpungu nanchi kuikara kupitangana na kuparaya mu library nyi rero mu internet nyi rero mwepi na kukonkorora na kukewa bishinka naye kana majuba jikwabo jo mukaterekako kurunengeje rwa mwayo kirenyi mukakonsha kuyuka bintu byo tipitamo pakunengeja bino pananga twapwisha kutanga byonga byo twapwisha kutanga
pano uno ke script kechitutayane tujina fairo wiikera motubika bino bipepara kubamaranga nkwagara rukatajo mwane tuyatumbaine byo twatangireke ebibye nanchi tubika uno script nangwamba runo runengejo mu fairo ne kusunga yayikarake ebyankunwa byonka byomwaji kumona ma script yanembere bakulumpe bamondi musonda mu myaka yakara mu 90 moaji twasunga twarama akubamane bana bakiya kurutwe bakakoshe kufunjirako kwimena ko bakulumpe ba Byron Kawisha bakopa na kitikira namba mwafunjiramo ubyo tunengeja runengejo rwa mwayo kirenyi twasante prutunda ikorwenu wakubamba uno programu wa awamu kabijimwani chaku twajijira munka mwaikira alisa na bumi pakubamba tusaraure ne bintu bikwa byavujishatu pakubamba bantu bakonshe kufunjiramo amwane Justin Kawisha namba kana tukekimiki kwabo nkambe mpeshe shara ipo mwane